treća medresa koja se nalazi na ovom trgu zove se Tilakari, odnosno pozlačena medresa. Također je započeo izgradnju ove medrese samarkandski emir Jalan Tuš i njegova vizija je bila da bude identična kao i ove druge dvije medrese. Međutim, projektant je uradio, da li uz njegovu saglasnost ili ne, to se ne zna, ali on je odlučio da napravi manju medresu, ali da zaokruži cijeli ovaj trg u jednu cjelinu.